Hadin belukut lai benai kajing aipor ka JHEDC kisengkur bapher bahap hapo uput usam jongka bakin pendrung kerteng yelade hapo ka JHEDC kenang ban ithu no iki dekaan. Hini kesngi ka kendai terik risau arjar arpusau kedor bar ki wahe kuri jantia kalapan por na ka JHEDC se shibenai kenang begitu kikur ki bampat dep pendrung kerteng kinyo alit pendrung hapo kani ka shibenai kata haduk kanyo terik unai wing arjar arpusau. Kini kerai ban panpor biang kalemi na kajingelang kedor bar ki wahe kuri jantia bala pelong ha kesantrik risau arjar arpusau. Bat halor kini lali ai da kajing tho sha ka Secretary Executive Committee JHEDC. Ukro lam salan ki pariat presiden kedor bar ki wahe kuri jantia habakren chikelat pathai kubor hadin bula dep ai jing tho ulong bakadaw beki kerpat ban penjelan sa shibenai kadai namar badangdon ki kur ki bampat dep pendrung kerteng. Kumtau kentui ki kur ki bampat dep ban pendrung kerteng bakin penkloy no ban pendrung ye keseng kur kumju kinong yalam ke kur jongki bala dakim tere pendrung ru kin sngoba ban pha de jing tho sha ka JHEDC dan kamjing sekretari yang kedor bar ki hekur dari jantia dawan ye chairman ne wa sekretari yang ka executive committee JHEDC kamjo ila wa deputy CM yang ka JHEDC hayato wa ke notification kepada gadis council leader hukun psiak ye ki pertuj yang ki kur ki dorbar kur wa ki nongkit kam yang ki kur ki wa apa jantia tegani ga ye chamne ki kalam to wa kwa I wa ong ye ka kerpat yo CM wa ki isi wa ko wi ne banta wa extend na penjalan ya ka tarik yo pun psiak ye ki kur ne daw to wa dakut ko tu sngi mande arbanai apa dakut ko Tanile yang kerpat yo CM wa ya ka secretary or deputy chief CM la osnya bah penjalan ka sachi benai ne extend ga kadaw to wala ihini wa katkam ga jingchem katkam tipi wa to dang em gikur kiwam puyo pulep kam upen sia i pertuj kyong ki tani tidak mat kani ga jing ya klam gyong I wa to wa niliang yong I gador bar ki bah kur sa bahai uwan no upen dep no ki kur ki wa umpu em sia Wato wa kada wa niliang office yang DC yang ke East Jaintia ke West Jaintia ki wato issue actual tribe certificate kauman katte MG ha ka jinglang a ka pisa neida wato wa ki kur ki ba po Jaintia ki intimate da kaan ta kini to ka jing kerpat yang I yo CM ni ka secretary yang ke executive committee JHEDC kamjo yo deputy CM wa UE por sachi banai don hi nado kani kanyaw trik yang ni benai Oktober te ukut kal kamah do nyaw trik November te niliang yang secretary deputy CM dong ki do perkhat ki te hejo ipor ineliang yang I kentu kerpat I wara kitu gikur ki wampu em pun sia ya ki pertik yang ki secretary council pen smart na pun gini kisni wa no ki pertik yang kekur yang ki kamjo ka dorbar kur kinong kitkam yang kekur ladam ben on ki pun psia le de ka jing tho cheko chu CM wato wamben piu jing ben piu pun psia per ladam ben pi le I ka tem em ka jing pun bor ta kani ka banai ukut ka sichi banai na ni ta ladgi le iwan ta yuluti wa kita ga wamben sa wamben ta kani to ka jing tu ka jing kerpat kyong I te yuluti wa ki kur gi wo pen sia naman tu men step na hapo ni ki banai pen smart katta yo bat ki ni ka kam gi yong I yo bat yo scam yo ne ka kur ka jat yong I wa ka ri ko jat bru gi yong I kat kam man gi por gi sni kat ni I wa menderi dang wan nu hapo gi ni ki lom gi peden yong te kata to ka jinggal tu jinggar pat yong I te yuluti lang ba kani ka khubor ko wa yo ya kram yi khana upathai wan ra ka man gi thuluyung man gi kur gi jat kiman bai kiman pa ki kini ki pa yok tip ki gani te kani dan hi kaluti ko yula te yuluti yo e kra lang I chirop ne banta wo chkan wo im kani ka kur ka jat